Saudi lalfapa Al-Walid bin Khalid chanchin hian mitam tak thinlung akhoi non hlim tak aman mek lain accident rap thak tak atok thut maya he hian ashing non athak nang lam sak vek kumsom ni chuang chu ni kho shelovin amo hil to a khovel pumen the sleeping prince te in an shet pha hial ane mi zong zong doctor tiamin adam chua an ring ngai lo shim shim ma se thilmak deuh mai a thleng hetianga kumtam tak chung mutura siam tu hi eng accident nge ningayang le achan har to ti thu hi thudik tak ani yem heng zo na te hi achan na seturin atop thlengin ilo Indonesia Prince Al-Walid hi kumsang ha zakwa somriat pasari khan Saudi lalchung kwa hapianga khovela lalchung kwa hausale thilti theiber te zinga miya apiang ane apa Prince Khalid bin Talal hi sumdong mi ani baka Saudi house member ani bok chuti lain anu Princess Jessie hi King Saud bin Abdulaziz panu haniya Prince Al-Walid hi aputea Prince Al-Walid bin Talal mingchoyin amning hi ansa ane sumdong lartak mai niin khovela mi hausa ber pasari na din mun lo hau to tu ane Al-Walid hi lalchung kwa tangin asailiana arab lal fapatang te ang thovin malam hun eng tak anei infiem na lam atui pui khlea kumlimi chaw ani lain karate belt ni anei der to sakor chung chuan le kar in tlan siak te nuam ati thin le kumsom paruk aniin apain London Military College akaltira training pangai tak adon theinan Prince Khalid chuan he training hian afapa chu mopurna asiatira mani inring tok na le lalchung kwa ati tur sang sang te alhen chu pha theinan he training hian mason na athen sak nge amei se ani ama ero chu rom man lo danin thileng kim chu akal ta vek kumsang hi panga kumsom pariat mi ani lain Prince Al-Walid hi car accident na atel ve hlo maya a thiente pathi nen kara chuan chuangin chakta kan tlan lain accident rap thak tak hian tok ta a liamna tak an nei pha ba ka kumtam tak chung ni kho selovin aum pha ta ane an accident ni tak khan apa chuan hilian tham tak thleng tur a shelok ti asoya chuwangin pona chuaklo turin afapa chu shil ani amai ro chu Prince Al-Walid le a thiente panhi chuan apa chu antiti puya heti antiti pui nu hian apa chu an hne ta a phalna in pona chuan an chuak ta ani accident a thlen nuwa lalfapa chu thang harin zo na azota ta thiente kha enge an ti yin ti chuan ni kho selovin hunrei tak aum chun zom ta ane vanei thak takin accident thlen nu hian a thian te chu pangai takin anom chun zom ane Prince Khalid chuan afapain kar alo khat lo chu alom hlea a thian te tina chunga nun reng chu a theilo ni berin a ring ane accident thlen nu in medical specialist team American specialist doctor pathum le Spanish doctor pakhat chu athuaka thisen put tire turin Saudiya chalu hania theitop chua an bei chungin Prince Al-Walid hian ni khua ase theitlat lo ane medical expert chuan darkar somsari pani bak adam lo wangti yin an soiloka khol anti thi rualin athi zui nga langti yin an soibok Prince Khalid chuan du than na khir tak mai a than angai ta life support avo renga nge akaltir zok mai don atopa chuan tiang hian a soita a anun na laksak turin tunge mo kani le accident a khan pathianin thi turin du ta se athi dai toang tun thlenga ama damtir tu hian ati dam thei em ang ti hin apa chuan a soi ani vani thak takin doctor te soilok chu a thleng dik lo ta hlawa Prince Al-Walid chu athi ta lo hlau bok ani ama ero chu ni kho selova auma changa thlasom pari chung chu
ma son na hmu tur engma a awm lo ni ma sela heti chung hian Al Walid chung te chu an beidong du chuang lo ni khua shepa ngai ang mai in an bereng thin anuna thil thleng sang sang te an silve reng thin bok Al Walid hi maktak mai in ventilator te lovin thlathum chung chu a tho thei ta a hei hian a chung te le medical team te laka beiseina sang tak a siam sak le zual kumsan hi som paruk khan kumsom chuang damdo ina unam han nuin Prince Al Walid hi a chen na in riata en kol chun zom turin shuai honita ane apa Prince Khalid chuan thilmak ala beisei renga afapa hi adam chuale nge beisei na lian tak ane hunaliama zoimungin mason na an mu chawzel bok Al Walid chuan biak le khoin aron changlet ve ta zela ma se mi zong zong ero a changlet ngai lo thung doctor nurse le chung ko member nai tak tak te chau an ni lem lo chuan a changlet ngai lo ani kumsan hi som pakwa khan anute Prince Rema bin Talal chuan a Twitter account na Prince Al Walidan alu ati chelai chu video share ani video dang le apo akut ati chelai chu a hmu thei le boka view makta duai tel ane pha hial ane hetiang hian ni wangin doctor te point thil danglam tak thleng aom ti an she thiam ta mitam takin a har chole mai an ring ta a Emirati nupakhat Munira Abdullah kumsom ni pasaria upa kumsang hazukwa somko pakhata car accident ato hnuwa ni khoshelova om kumsan hi som pakwa lo har chole ta ang khan tun nai khat lal fapa hi aron har chole ta te in thu thang leng vel auma ma se hnuwa a unau pa Mohammed bin Khalid zokani thu antar langa ani po hian car accident tok vele in a thilo chau ani vandoi thak takin annun phung thalo tak awangin Dubai lal fapa te hian accident an tok vo thin chungzinga pakhat chu Prince Rashid bin Mohammed Al Maktoum hi ania Dubai rural tu fapa te zinga upaber ani kumsom thum pathum mi lek ani lain heart attack wangin na thi ani Rashida thi thut na hi anom chen na sat lutuk awangle sport lama atui lutuk na nen mitam takin an soizom ani Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasimi Sarak rural tu fapa po hi hetiang tho hi ani vele a kumsom thum pa komi lek niin makdak main athi vele bok Khalid hi hiamthil nga deuh mai ania fashion designer le isle west zom tu mi poimo tak ania amai ro chu report in atalan danin Rasita ang thovin adu danang taka akhosaka wangin ani po hi aboral vele bok ani hetiang hi ani lain Prince Al Walid din mun ero mitam takin an nga ivena an thinlung akhoi bok Rashid le Khalida anglo takin a chanchin le a ring nun chu are thuam bika chuti lain a chungte roin adam that le nge beisei na lian tak an nei ane tun nai deuh khan Prince Al Walid a ring nun chungchang social media aron viral a anupui hual chanchin rin taka kumsom ni taltop longha to tu chanchin chu accident rap thak tak aton main Prince Al Walid hi akazen nen anin hual ti antar langa mase kumsan hi panga a ni khoshelova om tak awangin engkim mai chu amboi zo ta vek ani hetiang hi ni thoma sela anupui hual chuan alang hak fan fana mi padangin nupui tan som thin ma se anhol vek thina beisei na lian tak ala nei reng ani atulani chuan dam chung ha turpoin ain huam thu asoi ani anupui hual hi angai san omin mangai na achiang viau niin alang tuna chuan Prince Al Walid hi kumsom thum pariata upa ani veta reng maya ma se vandoi thak takin asing nun chan ve chu ni khoshelovin amang to ani amai ro chu achung te chuan engtik nia emo ala har chu nge beisei na lian tak an la nei reng ani ole khati zong khatun chung video wa The Sleeping Prince anti Prince Al Walid chanchin kan tarlan thei chu ani e